Athiruga Igembe South ni berigiri kuongera mbeca mukone nyuma ya thirikari ya county kukurukira rwangi rwa urimi gukinyia mashini ya kuthima kawa. Akiaria abisa munene wa urimi Isaia Baitoti no ritie arimi kuongera urimi bwa kawa ni untu buri na baite nene na bwa arimi ni bachoketie nkatho ni untu bwa kurikanwa ni thirikari ya county na kuriukia urimi bwa kawa. Dennis Mugendi na ripoti iji. Kiwanda gya kawa kia Athiruga gicone kya bunge kia Igembe South ikirigirite gukura bonene kiri uthi wa kawa ka ngirindi njega na kuniaria thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira abisa wa urimi Isaia Baitoti bareterete mashini ya kinandi ya kuthia untu bacoketie nkatho kiri ngavana Mutuma bakiathira ni igitarira ja kirombaga utethio indi bakaua. Gavana ni mwanenu na gavana utoke mwisi atu matu. That is why bato yukienshuku mweru ari kupitia we tuena director tuena me tudhane nikike kuvima kawa Athiruga factory ile ni factory kinyawa yeke yembusioke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchoke mbuwe ni boya sana nonto bo support gavana ni boya sana nonto bo believe that gavana au kuma uyu ari ukuma ukona resources ya thirikari nonto ni kuigwa butoro utuma mwirigi. Yes. Kenda boyo wa machini ya kuthima kawa kithimi kia kawa. Waita renda mnoku mameka kinya 5 3 3 mwanja lakini butumbo kiona. Lakini gavana alikuwa that request au kithimi kieni kiurwe kiretwe Athiruga na kinyatiki yake orite no rite anto bapo ku request ithimi na bonda bakathana kahite ne ka turire ndi kwando chokia katho cia mwanya kiri county government muno thirikari ya His Excellency twethingia no ntuba guturikana na gutwa kithimi ki turakarite na thina nyingi muno nene muno na tugereti kuromenya thirikari nyingi ire ikulukite kandika barua ya maingi ende na katho cia mwanya baba ingi barimi baririkana ni bathamire kiwande niki na bangi kinya kurekana na urimi bwa kawa na nandi ibakuromba gucokera tontu bakona baita kawa ketu iketite na mbere kaita kembeta na ituku thirikari ituikite mikakati kuhakikisha itukomba ukizia kawa tukiromba nyari mibaraba umire ki kawa bomba choka ki kawa kenda twinde tumba ukira no ndubira bine tumi tuina manto yarangi tukubuithi tukwanda mirai tukwanda imera bira bingi na itundandithia chetu interview bionde na nyaka wana ko tukatha tuina ko bira tukwenda muno imurimi wetu wa Meru aithira na mbecha muko. Gavana Mutuma tuta. Dennis Mugendi, Weru TV. Kiwande ni gya kawa kia Athiruga wandi ni Athiruga Igembe South.